तोान डिस्ट्रिक्ट सेमगदबनी हाइना दाबी तौनरिङै चरक्ता मणिपुर सरकारना अनौब डिस्ट्रिक्ट 8 लाउथोखरे अमदी मणिपुर सरकारना अनौब डिस्ट्रिक्ट 8 लाउथोलिबा असि शासन नुङाइनबनी मसिदा कांगलुप अमतगी इंटरेस्टा नत्रगना मायुक्ता थबक तौब नते हाइना चीफ मिनिस्टरना फोंदोखरे आईएसबी की पाउमिंग ताबिरब सिंह तराम न उक्सरी हौजिक मरुब पाउ सिंह सदोन पिजरी सदर हिल्स डिस्ट्रिक्ट डिमांड कमिटी जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट डिमांड कमिटी तोंगजै मरिल डिस्ट्रिक्ट डिमांड कमिटी न सिंगबा कमिटी कयाना डिस्ट्रिक्ट सेमगदबनी हाइना दाबी तौरिङै चरक्ता मणिपुर सरकारना अंगकपा मओंग दंगरांग नुमिदांग अथेंगबा फावब चथकिबा कैबिनेट मिफमना अनोब डिस्ट्रिक्ट 8 लाउथोक्तुना मणिपुर की पुन्ना डिस्ट्रिक्ट 13 सुखरे नौना हप्सनखिबा डिस्ट्रिक्ट 8 अदुदी जिरीबाम कक्सिंग कांगपोक्पी टेंगनोपल फरजोल नोने अमदी कामजोंग डिस्ट्रिक्ट में नौना डिस्ट्रिक्ट 8 असिदा थौ पुगदबा डीसी सिंह अमदी एसपी सिंगिसु ऑर्डर थोखरे ngara thengda thokiba order adugi matungina ke एस रघुमणिबु टेंगनोपल डिस्ट्रिक्ट की डीसी ए तोंबी कांतबु फरजोल डिस्ट्रिक्ट की डीसी टी रंजितपु कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट की डीसी नोने डिस्ट्रिक्ट की ओइना डीसी एस रूपचंद्र सिंह आर्मस्ट्रांग पामेबु कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की डीसी जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की डीसी ओइना डॉक्टर हरमित सिंह पाहुजा अमदी टीएस किरण कुमार बुना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की डीसी ओइनब ऑर्डर थोखरे डिस्ट्रिक्ट सिंह असगे एसपी ओगदौरिब सिंह अदुदी टेंगनोपल डिस्ट्रिक्ट की एसपी ओइना एस समोरजीत फरजोल डिस्ट्रिक्ट की एसपी ओइना एन मणिमोहन कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट की एसपी ओइना आइस बलराम जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की एसपी ओइना हॉप्सन सापम कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की एसपी ओइना गौतम सिंह नोने डिस्ट्रिक्ट की एसपी ओइना टी के अनाल अमदी कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की एसपी ओइना लुइसिन थांग रागुइनी मणिपुर सरकार अनौब डिस्ट्रिक्ट 8 लाउथोलिबासी शासन नुङाइनबनी मसिदा कालुप अमतगी इंटरेस्ट नत्रगना मायोक्ता थबक तौब नते हाइना ngasi चिंगमैरोंग लेबा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की होल पांगथोकपा चिंगाई अमदी फुंगिया केंद्र की पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस दा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबुगना फोंदोखरे माना मखाताना हाकिबदा मणिपुर सरकार पाकलिबा थबक असि सरकार अमदी मसिगी शासन नुङाइनबा अमदी मियामगी याइफनबनी अनौब डिस्ट्रिक्ट 8 असिदा दरकार ओइबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग थंबा होखरे डिस्ट्रिक्ट 8 असिगी मनुंगदा लेरिबा सब डिविजनल हेडक्वार्टर सिंगदसु दरकार ओइबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग थंदुना सबसाना सरकार की शासन यौहननबा थबक पाखलगनी सरकार सिना पाखललिबा थबक थरम सिंग असि मियामगी याइफनबनी मसिदा राजनीति की खुदोंग चाब लौबा अमदी कालुप अमतगी मायोक्ता पाखलपा थबक नते हाइकी मसी करिगिनो हाइबो कनादसु जेसामी से सकसंग इसिनाव अखोई मणिपुर की सकसंग ट्राइब से जेसामी लमसी मोइद पिथोप नते कामजोंग से पिथोप नते जिरीबाम की प्रजा सिंह जिरीबाम मार इचिनावसु लई जेलेरों इचिनावसु लई मैतैसु लई मुस्लिमसु लई जिरीबाम लमसी पिथोप नते लाइकवाइज कांगपोक्पीदा कुकी इचिनावसु लई किपजेनसु लई जौसु लई नेपालीसु लई मैतैसु लई नागा इचिनावसु लई मुमैद लमसी पिथोप नतेबा अखोइजे लाना लाना इंटरप्रिट तौरे प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की नेबा अइना ngasai हाइदुनेबा अइ तंपाक्तगिनी अइ मैतैनी अइगी लम मस्जिद अमा अइगी लैबा अइगी पता लै अदो अल्टीमेटली अइ मपु नते अइ मपु ओरगदि करिगिनो गवर्नमेंट दा अइना खसना टैक्स थिगदोइसे अल्टीमेटली लैंड बिलोंग्स टू दी गवर्नमेंट कना दसु अखोइ मपु ओइबा यारोय अदुना अखोइना तौरिबसिदि करिगिनो हाइबु प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस किनी कनादसु अमदा अमदा अखोइना ngarang डिसीजन लौरिबा क्रिएट तौरिबसे मसिना तापदि लमसे कनामतसु पर्टिकुलर कम्युनिटी अमतदा बिलोंग तौबे मणिपुर की लमनी तंपाक ओइसुनु चिंग ओइसुनु मणिपुर की लमनी अखोइ पुनमक सिदा लैमिनगदबनी हाइबसे मसी अखोइना ngarang डिसीजन लौरिबसे मसिना ताए मसी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की नी हाइबसे मसीने अइना मयाम पुनमक्ता ngasi लाक्पिरिबा मयाम मसी करिगिनो अखोइ चप मानना साखत मिननबा चप मानना डेवलपमेंट सि पुरकननबनी अखोइ की पार्टीना पार्टी की गवर्नमेंट सिना अखोइ तौजरिबसे मसीदा अखोइ अमगा मिस अंडरस्टैंडिंग लैननबा अखोइ तौरोइसी हाइदुना अइ मयाम पुनमक्ता अइ अपील तौजनिंगबनी मसीगी मेसेज सि अइ
Amarom Manipur Sarkarna Jiribambu Mapung Phaba Revenue District ama oina ngarang athengmada famkhiba cabinet mifamna lauthokhibabu Jiribam District Demand Committee ge convener Wangkhemayum Dinesh Miteina Manipur Sarkar bu thagapa phongdorli ISTV News ga unabada convener Dinesh Miteina phongdorpada Jiribambu Mapung Phaba District ama oina na honabada mateng pangdukhiba civil society organization sing political parties sing amadi Jiri miyam bu su thagapa phongdorli इतिहासिक ओइबा सरकार की वारेबसी जिरी की मियाम न थमोय संग थागत फोंदोकली ममांग थागी तांग कुनगनिपान दगी जिरीबु रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट अमा ओहनन बसंगसलप इकोनॉमिक ब्लॉकेट की खोंजंग अदुसु खुदक हंदोखरे मतुंग तारकपदसु जिरीबामबु सरकारसिना अखन बमियंग संबिगनी हाइनसु थाजब फोंदोकली कनोसी फंगनबे दमकता चंगसलकपदा जिरीद लेरिबा तोंगान तोंगानबा खै लुपसिंग मेरा पाइबी की मासिंग छात्रगी लुपसिंग अमदि तोंगानबा सीएसओ सिंग लोइनना खैगी सोंद लेरिबा मरोइबा सीएसओ की लुप क्यानसु सौगतपिरकपा मदि मतेंग पांगबिरकचे मयामसिंग अदु जी डिस्ट्रिक्ट डिमांड कमिटी की माइगैदगी नंगै लेतना थागतचबगा लोइनना मदुगा अपेनबदु फोंदोकपा लोइबा नायरोयना थमजनिंगी अमरोमदा जिरीबु मपुंग फाबा रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट अमा ओइना सरकारना लाउथोकिबदा जिरीबामदा लमदम अदुम मियामना हायाव फ्राउ तयाम फोंदोकनखै Kasing dasu lamdam adong miyam na Manipur Sarkarna kasing bu district ama oina sakhan ko bu nungay ba phongdong naki Nakalamurumda nauna district taret lauthokba sigi matangda haiba district taret asigi manung sanbalup amadi miyam gi maikai dagidi Jiribam district demand committee natana atopa committee singi maikai dagi haujuk phawbi oina wafum amata phongdor palaitri break amata gomesh Temple of Learning Admission Notice, celebrating the 10th anniversary of its establishment. 100% admission fee free for pre-nursery, nursery, KG class. 50% admission fee free for class 1 to class 8 and class 11. And 30% admission fee free for class 9, 10 and 12. Admission forms for pre-nursery, nursery and KG class and class 1 to 8 are available at the school counter. Vinashya Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Admission open. Revision course for SSLC exam start on 8 December. 11 foundation course for class 6 to 10 start on 22nd December. Our toppers are first position as Salija Anoli, second position as Linthoibi, third position Luhyangangbam, 6th Nira, 21st Bameshwar. Hurry, limited seats. Miyam ki nuairaba pausal mathang da domna Delhi chatpada look active hospitality services na miyam da air conditioned rooms ethnic cuisine amasung taxi ki khudong chaba tham Please contact 09999055302 or 09821819453. Look active hospitality services, assurance redefined. Changi labor solak padagi kuchu singaktaba akcham choktarba tumba chaba yaraktaba khong hanga nungayaktaba singidamak amatta ngairo upaidi Jolly Sire amasung Jolly capsule ro changi nesnavio Suzuki Gixxer Special Edition beats your heartbeat. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Northeast India Development Party NEIDP asi iramda Manipur chakwa thorangi dabakta hiram kudimakta kathopaga loinana apunbagi pangalama sagaliba political party amani tarmathoi suba Manipur Legislative Assembly gi mikhalda party asigi damakta miyamgi mihut sinduna tampaki constituency nempu makta masa masagi constituency singda miyamgi support phunglaba miyoi sinda paujel asi pijari mirep oiningba singda isagi biodata makhada bijari ba sida yahun birakna bakhanganjari
Osa, Pain Relief Ointment, Khwang Naba, Kok Sikpa, Tang Sikpa, Phung Naba Singada, Sinaba Yarba, Lipsa Gupna Puthok Saba, Osa. Break matung damu kana taram noksari. Makata ba pau kharaga pinjari. Lamdam masada nupi angang singda sathariba thoduk singbu yaningdaba amadi makata na thoktona naba miyamgi oiba khongsat amanga si soibam lekai citizen club tagi hoduna wangkai community hall phawba chakre. Women Action for Development, United NGOs Mission Manipurna, Toan Balup Kaya Gusam Naduna, Pangtoki Bukhongset Adu, Manipur State Commission for Women Ki, Chairperson K. Subitana Lamthaki, Khongset Asigi Tungda, Wangkai Community Holda, Miyamgi Obimipam Amasu Pangtoki. International Human Rights Day Gamari Lenana Pangtoki Votoramatuda, Women Action Development Ki Secretary Subita Mangsata Bamna. January tagi November tha phawba nupi angang nu sathaba crime summary ga taret ki report phangle asugum thodok sing matungda amona thoktona naba miyam punumak na hona minasi haki Justice Pangan bada yamna maru oiriba masak ama oiriba hadi forensic examination test yamna am chawbo hindren sama oina koida piri aduna forensic laboratory si improve tawba loina DNA testing center na singbase masi Manipur da thambiduna mildupi angangi mayota sathaba crime sing asi da January ba myo singa tubo da pharaga mo koibu dandi pihan ba na maru oiba handak chahiji koigi kano dimana moina tawjabani Agi haba wakhalon da thabak tominarak patagi ngasidi Manipur asi shanti leitaba lamdam ama ohelle haina Social Welfare Minister A.K. Mirabai ngasi pasoi part 2 mayai lekai da nauna saba community hall sangabi thorom da haikre thoromadu lamdam adumgi pradhan namadi ward member kaya saruyaki Minister Mirabai na makata na haikibada mehul dagi leijarak sing tamgi masin manau oibigi phibam hanjin hanana ba honabada aigi haba wakhalasi thadok naba tangai phade Congress sakana on mama purak naba thabak thorang kaya paikatli Pasoi Kendra Sisu Senggot Sagat Pagi Tabakaya Pakalabasu Yamna Sotana Lerambana Mapung Pana Mingat Pangamdri Haki. Tamai Kendra ke MLA ki khon baw niumai mahaki workers singaloina Indian National Congress tagi tokna na ba warip lokre thas gi tang tarukta tamai headquarter da pangthokpa workers meeting da Tamelong ADC gi hanagi chairman Humalia Baw meeting secretary Parwa Dishwang amadi ate new kya saruyaki wanga gi sing na phongdon ki bada MLA amadi workers in Congress tagi tokpa haina warip nare Narendra Modi na lusing liba political party bu support tawba haina warip nare haki supporters Miam North Muslim Ima Yesu House na Ayun Studio Tokpa Haina Nuclear Program Housing NGO Government na Indonesia Full Sathariba Maranna Kathoji President MLA Matung Maju supporter Miam na Nagan Muslim Movement support Tawni Haina Su Your Prayer Haukiba ahing nongai matung pungkai chatpapada Moria police station manakta leiba dukan yawbiyum amada khanghogna mai chakre Moria da leiba fire service amadi tramatu suba samrai force yauna miyamna mai kanbagi thabak chathaki mai chakraba yumbu gi maming Ajay Bharat kawi matau karamna mai adu chalakibano haiba chapsaba khangmangamdri Congress ke hana mayang Imphal Municipal Council ki Ward number 10 da mirep okiba Habibur Rahman BJP da yawrak pada mayang Imphal Mandal ki office da harau tayam na okre Thromatu da phobak shaw changa taba but ki hausi youth Congress ki General Secretary oiba MD Abdul Latif Pusu BJP da yawrak pada ayaba pikre nasige Thromatu da minority morcha ki co in charge oiba Maulana Abdul Salam mayang Imphal BJP Mandal ki President Irom Rabi amadi BJP ki executive member Kongkham Robindro Nusing Maniwe kya saruyaki Tolong kembali lenana minority morcha agi ko insas oriba Maulana Abdul Salam na miyam gi seba tawda Congress Party chinge khud ka manada ba party amani haki BJP ki state executive member Kongkham Robindro na hana maya Imphal Municipal Council da chairperson oramba BJP ki councilor na masagi ojabat thiduna Congress da yawkibani BJP da nongna yawruk libasing na pukchel seng na miyam ga lonena thabak tawmina si haki
Kisan Morcha BJP Manipur Pradesh ki Vice President N Itom Bamiteina KBK Imphal East ka kusam naduna zero tiles gi makhada hawai magal maru madi hanga maru lomi singda pithabaga loinana kairau bitrada low pari chaniromda maru hunkhre Green Chilies film production gi mangasum film nangi shaktam bota release tokre thromatu da hana gi MLA Bijoy Koijam film from Manipur gi chairman Surjakanta BJP Manipur Pradesh ki state secretary members Nongthongbam publicity and literature cell gi thabak puriba M Rosni Kumar Moriba news ngoiki ISTV network na media partner oriba film masda tongan film artist kaya na saruyari Lakadur Batramatu Suba Manipur Vidhan Sabha election da Congress na sarkar semba yaba mihut masing hena kaduna Manipur da Congress ki mari suba lengak ama soidana lekhigani haina wangoi kendra ge MLA olukhoi na phongdokre wapam singa se samru naurim saprok da wangoi block congress committee gi makada block congress ki oiba no branch office ama hangdokpi thorom da phongdokibani nes office hangdokpa da block congress ki luching ba kaya su saru yaki MLA olukhoi na makata na phongdokibada lakadur election ga mari lenena thabak thorom kaya karam na pangthokadage habu khanana ba office asi nauna hangdokpani lakadur election na sida congress na sarkar semba yaba masing suna kaduna congress ke lengak ama soidana lekhigani lengak asina miyam khudong chanana ba anauba district taret ama nauna miyam da khudol tamliba asida congress lengak pu miyam na saugat pifam thoi habu wafam sing phongdoki Hauzik Guwahati ki Nehru Stadium da sathariba ani suba Sunfish North East Football Tournament ki ngasi sanakiba under 16 namad under 13 da Manipur ki football team final changkhre hari Oslo pada ba paw mo kana pizari Tuan ba district sem da bani hana dabi tongdar ngi charakta Manipur saka na ano ba district taret law thokre amadi Manipur saka na ano ba district taret law tholi ba sei sason nungai na bani masida kanun amatagi impress da natragana mayuk ta thabak tawba natte haina se minister na phongdokre Hauskiri ISTV Pizmo Pamatang Solution Jane Miyang Tabiru Singam Kanakun